O'shda dam olish maskanlari soni ortib bormoqda. Nasriddin Isanov ko'chasidagi mazkur hudud ilgari tashlandiq shifoxona bo'lgan. Endi esa ko'rkam istirohat bog'iga aylantirildi. Bolalar maydonchasi, futbol maydoni, avtoturargoh mavjud. Ayni paytda jamoat hojatxonasi va kichik ko'prik qurilishi davom etmoqda. Yaqin kunlarda shahar aholisiga foydalanishga topshiriladi. Yangi qurilgan ushbu dam olish maskani jami 2 gektar maydonni egallaydi. Unda yashil maydon ham bor. Ayni paytda ishlar 95% ga bajarilgan. Bu yerda workout maydonchasi qurilib, maxsus dizayn bilan yoritish tizimi o'rnatildi. Aholi punktlari va dam olish maskanini bog'lovchi ko'priklar qurildi. Shuningdek, dam oluvchilar uchun ovqatlanish joyi ham mavjud. Batirdi reklama chiqarganlik, satqach. Hech ele satalar qo'yganda bir reklama chiqqan, ikki reklama chiqqan. Adamlar da жазып баштан үй нечеле сатып ала койду бектер депчи. Мен ошондо ушул нерсени көрөт элем, бирок көрсөтө албайт элем да бирөөлөргөчү. Эртең бул жактан үй алсаңар ушундай болуп калат дейт элем да. Ушундай сонун парк болот алды. Балдарыңар келип жыргайт, могул жерде безопасность сууну шаркыратмай угуп жатасыздар деп түшүндүрө албайт элем. Мына бүгүн эми ушул нерсе көзүнө даана эле көрүндү да. Аябай жакшы сапат, аябай сон жасалып, өзүм постоянно Бишкек Ошто жүрөм, 10 күн Бишкек, 10 күн Ошто жүрөм. Келген сайын эле Ош өзгөрө берет да. 10 күндө эле бир уже жаңылыктар чыга берет дагычы. Bu esa O'sh shahriga kiraverishdagi asosiy ko'chalardan biri Mo'nuyev ko'chasi. Ilgari bu yerda yoqilg'i quyish shoxobchasi bo'lgan. Ayni paytda ushbu maskan zamonaviy skverga aylanib, qirg'iz xalqining birinchi general-leytenanti Mo'nuyev haykali o'rnatildi. Maydon uning nomi bilan atalgan. Mo'nuyev jana Shakirov ko'chalarining kesilishine 2 dengölдүү көпүрө qurulgan. Shu көпүрөнүн каптал жагында заправканын ордуна Mo'nuyev атабыздын эстелиги орнотулуп, айланасы тегизделип, жашылдандырылып, скамейкалар коюлуп, эс алуу жайы дагы курулду. Paytda shahardagi kanallarning qirg'oqlari tozalanib, istirohat bog'i va dam olish maskanlariga aylantirilayotgani ma'lum. Shahar markazidagi Qurmonjon Dodxo va Kooperativ ko'chalari chorrahasida joylashgan sobiq gul bozori va fast food restorani ana shunday hududlardan biri. Tez orada bu hududda amfiteatr quriladi. U shahar aholisi uchun ajoyib dam olish maskaniga aylanadi. Өзүңүздөргө белгилүү бул жер Араванский гүл базар деп айтылат. Эки дос кафеня Островок деп айтылып жүргөн. Ушул жерде Жеңишбек Шырматович рейд учурунда суунун бетин ачып, тазалоо жумуштары жүрүп жаткан учурда айтылган. Ушул жерде бир жакшына элдер эс ала турган бир сейилбак кылсак деген тапшырмасынын негизинде бүгүнкү күндө жерин даярдоо иштери жүрүп жатат. Эскиздик долбоорлорун көрдүңүздөр. Бул жерде мына ортолукка бир сахналаштырылган амфитеатр. Атайын заманбап үлгүдөгү аялдар үчүн, эркектер үчүн өзүнчө ажатканалар, скамейкалар, бурушчаткалар, бул суунун жээгине перилалар менен тосулуп, мына бактары дагы кайрадан оңдолуп, жаңыдан дагы бактар тигилип, жакшы элдер эс алып кете турган жай болот. Bundan tashqari Bekmamad Osmonov ko'chasining ikki tomoni ham xiyobonga aylantirilib, velosiped yo'li qurilmoqda. Qasimbekov ko'chasiga ham xiyobon va dam olish bog'lari quriladi. Mazkur hududlar bo'yicha eskiz loyihalari tayyorlandi. Bu ishlarning barchasi fuqarolarning bo'sh vaqtini osoyishta o'tkazishi uchun sharoit yaratish, O'shni yashil shaharga aylantirishga qaratilgan. Umida Mirzabayeva, Aslbek Tag'aybek uli, Aybek Uso'nuli, O'sh.